akitisha bugufu. Yesu atanyenyekea, afatisha musi y'abamalaika, atachukua sura chini ya sura ya wamalaika aliyoitoa kwa ajili yetu. Kandi rasohoye, punde siku zinakuja zinakaribia pamoja na Mungu. Anataka kurudi duniani mara ya pili. Abantu bameze igitambo bose, wale ambao wamekubali kafara hiyo, abakidavye muri guverinoma corrompetranike. Yesu yabaye muri guverinoma zahindanye kandi zicana. Kristo aliishi katika serikali, hirya no hino habaga induru no gutaka kw'abagirirwa nabi, pande zote kulikuwa vilio vya wana, ariko Umukiza ntiyigeze apima kugira ibyo agorora muri politiki. Lakini Mwokozi wetu hakuji kupeleka matengenezo katika mambo ya Imana. Alitubwira yuko turabi Imana ku mpamvu ebyiri. Neno la Mungu linatuambia kwamba sisi ni mali ya Mungu kwa sababu turabi Imana kubera yaturemye, na none turabi Imana kubera yaducunguye. Sisi ni mali ya Mungu kwa Mungu atawakana ingo yawe, amaingo yapfuza kwisi ebyiri. Sisi duniani na kandi zashizweho n'Imana, ambazo tawala hizo ama falme hizo zimewekwa. Ubutumwa bwiza no kugarusha Imana mu muntu. Habari njema ni